Aurten 50 urte betetzen ditugu. 5 hamarkada hauetan denok aldatu gara. Hoy la persona corta al sistema. Somos ciudadanos de pleno derecho. Ondo pasatzeko gai gara, Jonanderrek kotxean jokatzen du. Yo voy a ver a Andrea. Gu ikasteko gai izan gara. Ni Aspaze Gipuzkoako voluntarioa naiz eta orain keinu txikia baloratzeko gai naiz. Y yo con tu apoyo soy más capaz. ¿A qué hacemos buen equipo? Las familias somos capaces de organizar mejor nuestra vida. Elkarrekin gai gara! Ospatu gurekin Aspaze Gipuzkoaren 50. urteurrena.